وراهم من الموصل ما يظلون هم شردوا وش بقى بيهم الله كيف محصورين تشردون بس يطلعون ما عندهم كل منفذ والله اي شيء حال الله ان شاء الله. عايش طلع يلا بي يا حدا عايش استمر اخويا شباب مشفى شوي شوي. En fait, ça arrive calmement parce que je passe en voiture de l'autre côté. Et quand il est passé du côté de la bonne rue. الصعوبة التي نواجهها هي عملية التعاون بين الشرطة والمسعفين، لأن القسمين متواجدان خلال الوقت عينه على الأرض.